turabasuhuje twongeye kubaha ikaze kugira umwanya w'amakuru agezweho hagiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ikaba yagabiye ibitero byaguyemo abasivili muri Minembwe. Umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukaba yatangaje ko mu ijoro ryakeye ko 21 rikira kwa 22 Werurwe 2026 ingabo za leta nabo bafatanyije bagabye ibitero bikomeye cyane byibasiye ibice bigiye bitandukanye bituwe n'abaturage muri teritwari ya Fizi bihitana abasivili. Sibyo kandi gusa turabwira yuko imvura nyinshi yaguye mu karere ka Huye yasenye ikiraro cyo mu kirere gihuza akagari ka Gasumba ko mu murenge wa Maraba ndetse n'akagari ka Karambi mu murenge wa Kigoma mu karere ka Huye. Iki kiraro kikaba cyarubakishijwe ingingo y'imari y'amafaranga angana na miliyoni 59 z'amafaranga y'u Rwanda. Sibyo kandi gusa turabwira ko muri Tanzania umupolisi yafunzwe hazira kwica umujura w'iryo telefone. Umupolisi wa Tanzania akoraga mu gace ka Uringa akaba rero yakatiwe gufungwa imyaka 2 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukubita ndetse no kwica uwukekwaho kwiba telefoni. Sibyo kandi gusa turabwira ko Cuba yakuriye inzira ku murimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ibiganiro byo gukuraho perezida wayo. Guverinoma ya Cuba ikaba yatangaje ko itazigera higirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije guhindura perezida wayo cyangwa se umurongo wa politiki wa Cuba igenderaho. Ibingiro ni ibiganiro birimo guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Cuba. Sibyo kandi gusa turabwira ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yishimye ku buryo bikomeye cyane ku bw'urupfu rwa Robert Mueller wayoboye FBI. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntacyo yahishe mu marangamutima yagaragaje ku rupfu rwa Robert Mueller. Uyu nguyu rero akaba yarayoboye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha FBI. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko byamushimishije cyane kubona Mueller yapfuye ku buryo adashobora kubyihanganira. Kimwe n'ibingibi tutagarutse muri zingo z'ingenzi byose turaje tubibarambure muri amakuru yacu. Mwibutsa ko nimba rwo mbere ugeze kuri no muyoboro wa YouTube channel nimba utarakora subscribe rebo hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Siyo mpumuzane ko nitwa mbahaye ikaze muri amakuru nimujye kure. Cuba yakuriye inzira ku murima Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ibiganiro byo gukora perezida wayo. Guverinoma ya Cuba ikaba yatangaje ko itazigera igirana cyangwa se ngo yemerere ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije guhindura politiki ya Cuba ndetse kandi no gukora perezida wayo. Ibingibi ni mu biganiro Cuba irimo kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibingibi bibaye ni nyuma yuko mu mpera za Mutarama 2026 perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ibihe bidasanzwe bibiha igihugu cye ububasha bwo kwibasira igihugu cya Cuba harimo no guhana ibihugu byose bizoherezamo ibikomoka kuri peteroli. Ibingibi bikaba byaraje gutuma hatangira ibiganiro hagati y'impande zombi y'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Cuba. Gusa ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo The New York Times bikaba bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ko Miguel Diaz-Canel uyu nguyu uyobora igihugu cya Cuba kugeza magingo aya ngaya yakurwa ku butegetsi mu rwego rwo kugera ku masezerano mashya hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Cuba Carlos Fernandez de Cosio uyu nguyu akaba yabyamaganiye kuri yivuye inyuma mu kiganiro egiranye n'itangazamakuru mu murwa mukuru w'icyo gihugu Havana. Mu minsi ishize Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba byaratangiye ibiganiro ku mubano w'ibihugu byombi. Ni nyuma y'uko rero Cuba yari yinjiye mu bihe bikomeye cyane by'ubukungu byaterwaga no kubura ibikomoka kuri peteroli bitewe n'ingamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata igihugu cya Cuba ndetse n'ibihano byo ku bayobozi bayo barimo na perezida. Ibingibi bikaba byaratumye Cuba igorwa no kubona lisansi ndetse no kugirana ubucuruzi n'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse bikaba byaje gutuma ku itariki 13 Werurwe 2026 Cuba yinjira mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakomeje kwikomanga mu gatuza avuga ko ashobora gukora icyo ari cyo cyose ashaka kubirebana n'igihugu cya Cuba. Letazi ikaba yatangaje ko ku butegetsi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump buri gutekereza ku masezerano mashya y'imikoranire mu by'ubukungu ndetse n'igihugu cya Cuba aho ashobora koroshya zimwe mu ngamba Cuba yafatiwe nyuma y'ibyo biganiro. Gusa ano masezerano ngashobora no gushyiraho ingingo isaba ko Diaz-Canel uyu nguyu yava ku butegetsi mbere y'uko manda yirangira. Perezida wa Cuba Diaz-Canel uyu nguyu yatangiye kuyobora igihugu cya Cuba mu mwaka 2019 muri manda ye ya mbere. Kuri ubu ngubu rero ikaba isigaje imyaka 2 gusa mu mwanya wa perezida wa Cuba ndetse kandi n'imyaka 5 ku buyobozi bw'ishyaka ry'abakomuniste abarizwamo. Mu karere ka Kirehe ibibazo byugarije abaturage bikaba byatumye abagize inama njyanama bishakamo miliyoni 39 z'amafaranga y'u Rwanda. Abagize inama njyanama y'akarere ka Kirehe ku bufatanye n'izindi nzego zigiye zitandukanye bakaba bishatsemo miliyoni 39 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha abaturage bari bugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye by'ubukene babasha gukemura bimwe muri byo mu minsi 3. Aya ngaya n'amafaranga yakusanyijwe mu cyumweru cyahariwe umujyanama ndetse n'umufatanyabikorwa kikaba cyari gifite insanganyamatsiko igira iti umuturage izingiro ry'ubufatanye ndetse no kwesa imihigo.
inama njyanama kandi ikaba yarabifatanyijemo n'abafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye b'akarere mu gukemura bino bibazo by'abaturage bigiye bitandukanye. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Kirehe Prof Kabera Callixte aha akaba yavuze ko muri kino cyumweru bakiriye ibitekerezo by'abaturage bumva ibibazo bafite ndetse kandi banafatanya kubishakira ibisubizo. Ibitarahise bibonerwa ibisubizo ngo babihaye gahunda yo kubikorera ubuvugizi mu nzego zindi zigiye zitandukanye. Ati muri iminsi 3 ishize hatanze nka 3 zikaba zaratanzwe mu mirenge ya Gahara ndetse na Musaza, zikaba zifite agaciro ka miliyoni 3,300 y'amafaranga y'u Rwanda. Hatanzwe kandi ihene 180 zifite agaciro ka miliyoni 10,400 y'amafaranga y'u Rwanda. Hatangwa amatora 70 mu murenge wa Musaza zifite agaciro ka miliyoni 2,800 y'amafaranga y'u Rwanda. Hatanzwe kandi amabati 235 afite agaciro ka miliyoni 1,800 y'amafaranga y'u Rwanda. Sibyo kandi gusa hanatanzwe inzugi ndetse n'amadirishya, hasanwa inzu 9 z'abaturage mu murenge wa Mahama mu bikorwa bifite agaciro ka miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Prof Kabera kandi ahangaya yanavuze ko hatanzwe ibikoresho by'isuku bifite agaciro ka miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu murenge wa Musaza hakaba haratanzwe ibigo byo kurwanya imirire mibi bifite agaciro ka miliyoni 1,100 y'amafaranga y'u Rwanda. Sibyo kandi gusa yanagaragaje ko ibyakozwe byose bifite agaciro ka miliyoni 39,300 y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse kandi ko mu by'ukuri ari ibintu bifitiye akamaro abaturage. Nyina w'Abasinga Clementine utuye mu mudugudu wa Kiyovu mu kagari ka Gahama, uyu ngo rero akaba atuye mu murenge wa Kirehe, akaba yavuze ko yahawe ibihumbi 150 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ano mafaranga amufashe kwiteza imbere. Sibyo kandi gusa yanavuze ko hari ibintu byinshi yishimiye kuko yahise atangira ubworozi bw'inkwavu ndetse kandi ngo n'inkoko, akaba yizeye ko ibyo ngibyo bizamufasha kwikura mu bukene. Uwingabire Joseline wasaniwe inzu akaba yavuze ko inzu yabagamo yendaga kumugwaho, ariko kugeza amagingo aya ngaya akaba yishimye, akaba asigaye aryama sinzira. Bansaniye inzu ndetse kandi bama n'ihene, ku buryo ibyo ngibyo byose bizamfasha kwikura mu bukene ndetse no kubaho neza. Akarere ka Kirehe gafite imihigo 126 kahize, harimo imihigo 34 igendanye n'ubukungu, imihigo 25 igendanye n'imiyoborere myiza ndetse n'imihigo 67 igendanye n'imibereho myiza y'abaturage. Imihigo igendanye n'imibereho myiza y'abaturage niyo ikiri inyuma cyane, akaba ari nayo mpamvu bahisemo kwishakamo ibisubizo ndetse no kwishakamo ubushobozi bafatanyije n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye mu kuyesa. Rwandair ntirasubukura ingendo zayo mu burasirazuba bwo hagati. Sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair ikaba yatangaje ko itarasubukura ingendo zayo zijya ndetse kandi ziva mu burasirazuba bwo hagati, yahagaritse kubera ibibazo by'umutekano muke biri muri kara karere. Aya ngaya ni amakuru Rwandair yatangaje ibinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuri 22/2026, ubwo rero yasubizaga umwe mu barukoresha wari warabajije niba yarasubukuye ingendo zayo Kigali Doha. Nashakaga kubaza ku rugendo rw'indege ruva Doha rugana Kigali. Urwo rugendo inshuti yanjye ari kuzarukora ku itariki 25 Werurwe 2026. Mwakwemeza niba urwo rugendo ruzashoboka kuri iyo tariki, kuko afite impamvu yihutirwa ndetse kandi akaba nakenewemo i Kigali hano ku itariki 23 Werurwe 2026. Sosiyete Rwandair mu gusubiza ikaba yaragaragaje ko kugeza amagingo aya ngaya ingendo ziva ndetse kandi zijya mu burasirazuba bwo hagati zitarasubukurwa, kuko ibibazo by'umutekano muke byatumye izi ngendo zisubikwa bikaba bigihari. Intambara irimo kubera mu gihugu cya Iran ndetse kandi n'ahandi hagiye hatandukanye mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ikaba yaratangiye ku itariki 28 Gashyantare 2026, akaba ari nayo yatumye ku itariki 2 Werurwe 2026 Rwandair isubika ingendo zayo zijya cyangwa se ziva mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri kara karere. Ibyo bikaba byaturutse kuba bimwe bihugu bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati bikaba byarafunze ikirere cyabyo, nubwo nyuma byagiye byongera gufungura ibirere by'ibyo bihugu, ariko kugeza amagingo ngaya muri rusange umutekano nturagaruka mu burasirazuba bwo hagati, kuko intambara igikomeje ndetse kandi ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Dubai kiri mu byigezwe kuraswaho na leta ya Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yishimiye bikomeye cyane urupfu rwa Robert Mueller wayoboye FBI. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntacyo yahishe ku buryo yagaragaje amarangamutima ye ku rupfu rwa Robert Mueller wayoboye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha FBI. Trump kandi anga akaba yavuze ko byamushimishije cyane kubona Mueller yapfuye ku buryo adashobora kubyihanganira. Robert Mueller witabye Imana ku itariki 20 Werurwe 2026, akaba yari afite imyaka 81 y'amavuko. Robert Mueller yayoboye FBI kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2013, hashyirwa kuri uwo mwanya na perezida w'icyo gihe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush, akomeza kuri uwo mwanya mu gihe cya perezida Barack Obama. Umuryango rero ukaba wemeje iby'urupfu rwe, ariko ukaba utatanze amakuru arambuye ku mpamvu y'urupfu rwe ndetse naho byabereye. Nyuma yaho rero hatangajwe amakuru y'urupfu rwe, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yanditse kuri Truth Social ahamya
ko Robert Mueller yapfuye, Donald Trump akabivuza mu magambo make agira ati mbega byiza, nishimiye ko Robert Mueller yapfuye, ntabwo azongera guhemukira abantu b'inzirakarengane ukundi.